Ekipa, evo me nazad, a ovo je moja famozna kutija kad idem na sajam pa ponesem kutiju ili su modeli unutra koji su za trade ili su na prodaju, ali evo u ovoj kutiji se nalaze stvari koje sam kupio na sajmu, pa neću ništa toliko puno pričat. Pokušat ću da ne pričam puno. Otvorit ću samo u ovom videu da vidimo šta sam to sve zbavio. I evo, ajmo početi. Baš sam bio sretan, bilo je dobrih modela. Prvo ova dva velika da pokažemo. I ovaj mi se stvarno sviđa, nemam nijedan Ferrari, ovo mi je prvi Ferrari. Nadam se da nisam pogriješio. Plexiglas je malo prljav, ali hajde, može se to popraviti. Baš mi se sviđa ovaj model. Sad Hot Wheels. Ovog već imam, ali htio sam još jednog, pa sviđa mi se. Ova je isto super. Volim Porsche modele. Ovog nemam u crnoj boji i baš mi se sviđa. Baš je cool. Ovo je moj, pokazat ću kasnije. Za tradanje sam ga ponio. I ovog imam isto, ali jednostavno mi se toliko sviđa, htio sam još jednog imat. Ovo me možda drugačije felge staviti, gume staviti, ovaj je super za custom. Možda i ovaj isto za custom, ovaj Toyota. Ovo je jedan old school. Ovo se pomjera unutra. Propeler se zavrti i okrene se da se vidi poruka druga. Classic. Jako dobro. It's Fast and Furious L, Ford Lightning.
Gran Turismo. Ovog sam stvarno želio. I evo ga. Odlično. Dođi. Volim, ne znam, eto, kako da kažem, ali volim džipove, pogotovo ako su premium i ako su dobri. Ovo je super. Ovaj mi je fali, ovaj crveni. Top. I ovaj isto je baš super. Baš super. Ok, ja bi mu druge felge stavio sigurno, ali ne znam. Ovo je baš super. Fali mu tu i tamo par detalja nekih, ali ja mislim da su dobar posao odradili. Ovo što je ostalo unutra, to su moji eto, ponio sam ih bez ovo što mi je ostalo za tradanje. Ovo je Nissan. Toyota Supra. Koja mi se isto stvarno sviđa. A imam ih viška. Ova serija je stvarno super. Stvarno super. Dobro, ovom isto možda. Ja ne znam, valjda će jednog dana Hot Wheels popraviti pravljenje, mislim, popraviti ovaj update, napraviti neki sa ovim felgama i to. I evo jedan mažret. Toyota Celica GT. Mažret isto iznenadi nekad baš sa dobrim modelima. I to je to. To je to što se tiče klipa. I vidimo se opet na idućem. A ako niste gledali, ko nije gledao video sa sajma, evo ja ću ga tu ubaciti, tu će negdje biti i pogledajte ostale klipove. Imam dosta short klipova, ali bit će toga još i sign out i od mog ovoga frenda ovog jednog.